Kua taima I te rā e wawata tia ana e tēnei whānau Māori. I think it was a spiritual one. I haven't been home for many years since my koe died, and I did the Ka Uruora financial literacy course, and they were just starting this building. E rongo ana I te ikaka o te kiria I raumati uri wakatipuranga o Ngāti Mutunga e I koe ana I tōna ware au. Incredible. Every house I've lived in, I've always had to spend the first 2 days cleaning because they're always dirty. And they just feel really dark, a lot of them. And so I end up spending a lot of time trying to cleanse the homes, and I think it drains me. So to be welcomed into a whare that's built in te ao Māori, it's a different feeling. It's a really different feeling. Ko ngā kaupapa Urenui, te whakatūwherahia, kia hoki mai ngā whānau, ki roto I ngā rohe o rātou iwi, kia rungo mai rā rātou I te Māori me te wairua o rātou rohe, ana o Urenui nei. Ei tā Jamie tū tā tiamana o te runanga o Ngāti Mutunga, wakite ngā iwi I ngā Urenui o Ka Uruora ki roto I tēnei roe, te oki ngā mai o ngā uri ki te wā kāinga. He hua ia Ka Uruora mo te taha ki te pūtea, whakatakoto rautaki, me ngā kaupapa pēnei ka riro I a rātou tētahi whare, nō reira, ai koera tētahi whāinga nui nā te mea ko te ora o te hapu me te iwi, ko te ora o te whānau. Ka Uruora provides an opportunity for the whānau to be cared for as they go through the rental process. So these whare are affordable rentals, and not only is it a normal rental setup, but there's a wraparound manaaki within that. Mei kore ko te kamupene pina moni a Ka Uruora, kua kore pia tēnei moimoia o te whakatūwherahia hou e wakatinana. For these whānau that are moving into the affordable rentals, yes, this is a stepping stone for them, so it's not their forever homes, unless the runanga changes the way that things are done, but this is a stepping stone for them to be able to achieve maybe a home that they may own forever. Ko te kaupapa Ka Uruora tētahi kaupapa rangatira mō ngā iwi. He rereke, ne, nā te mea kei te titiro tēnei kaupapa ki te ora o te whānau. A pūtea a moni nei? Do the literacy course. It's honestly, it's 6 weeks. It's one day a week. The kaiako are really nice. It's really, they work with you. You answer question by question. You can't fail. You really can't fail unless you don't show up. Ko ta inoa te maina nei mā te kiria I raumati, e tauri I tēnei ware, e kai ngā mona. Phoenix Manly Green, Tai Uru News.